My God. John 14:6-20. Our yanimu. Jesus no Oshenyamim. Jesus no Oshenyamim. Na yaso yahye Jesus ni mu. Yakọ school yaso bibi your friend Venn diagram. Inti ansana. Obi ebotum de usa kanyame ne bad. Jesus wedding card ne sa kanyame. Venn diagram. Yahye Christ ni mu. Ya yedi shenyamim. Corinthians 3:3. We are in Christ and in God. And to say, I'm for the bedo hina. For I hint in the Senanyam. I had the Bia Miss Yaman and Adam Libya. Nana, no, I can't throw that. Man, Chayana, last minute in one can't throw there. Senyami and Bema. Senyami and Bema, Manana, Ritzia, Mary Abri. I shall see a Fanyami. Not finish answer. Send him there, and baby papa. Abakausa gobo. Natayana Sassi de Habiara, a Buha Contada. Nana, say ya jase, say ya grand to hinin, say ya bamhine, say ya on my hine, may come for Yesu Christa mode. And baby papa, Diana Sassi de Hanina. Kwame, Bako Buha Conta. Narin to me can't tell me there. I wonder your hinting my penny. Sunday, Asasi Obinita, on Hini Binita. Nana, Amama Yao introduction Kaka. Why do? A year for the TNS and Mensaka Nana Impream. Now, while Winnim say, Onyankopon Adom Live Worship, dear, Aquanchonia may at the Mana Yitisuno, Ayana Air 1 na Enimpa and Tumintiasia da. Na Enipa Brebeka said, na ban is saying, Anna and there. Ahemfo no mu preachi ahemfo no mu kanya mesami amambra ne eniwa na enyasa na tie de akono embre asesa embre etane anti bebia ya betu no yansaka Nana Impream a otoso ewotwe Nana Impream the 8 oye Ekumfi Eyisam Odikro Ekumfi Eyisam Odikro into Ufa Central Region Ekumfi and also no Ekumfi Chafo hene and also chaplaincy at the Church of Pentecost Kaneshi area Nana last week Obaha and that's so Owaha na the attendant say enipa bebre I am surprised na enipa bebre adwen ayo mo say wudi hene a oyo ohene a untumi nsom yame ye enam aye tradition ye begunsa ye betwa odwan emboja abosom de akeka ho nsamafre nsuman just bebre enti Nana wo ha baso ono ye kyanyame asem na hu say oyo ogidini a aso ubetumi ayo ogidini na wadi hene ana Kwame medase Odika Apostle Chairman Eric Yame Chairman Danase Papa Wabo fra PIWC Nana Impream Apostle Michael True Nana Impream Medawase Michiao. God bless you. Reverend Kingsley Adai Nana Impream PIWC. Nana Oko Aswaro of PIWC. Yes. I am the Church of Pentecost. International Worship Center. Moka Abrofo. International language. International language. Okay, yeah. PIWC. Yes. Okay, we are member of Church of Pentecost. And now we are chaplaincy. Yes. And I no, you say we are member, but chaplaincy. If you ma ban on the assurance, our the Church of Pentecost. And they say me your hene no. Me juma ne kase dey. Mo hwe de manana no ma ahemfo no so. Wo so wo baba adom na ase. When now wabom wabaka ye ho ne ya bom ne ya soro ne ya som yame. Until we juma our Church of Pentecost and say we be chinchin we evangelism. Yes. Na wa kanya me sam akire ahemfo.
ahemfie. Yeah. Our then anano what I said there. Ahenzi na yeridi manyame. Yet a gwada, nyamine gwa na yetnado. A gwana was it, megwa yempremegwa. No mum or yamine. Medu by Bible say a kind. 2 Kings, one upon. Or he beats Nasi. Or he no friend Ahazia. Now, if you know that no sort of bobo from no, either a wire or yarara. No smart, not will be there. Uncle Bala confirm be one can send day. Or ya no more. Now, walk on when you're lucky. Come okay, see on your minipa or friend Elijah. No business in a hinderco. Now, son, and a young point can't catch Elijah, will be Banadamas and no catch end. Can be so in a day. Auntie had quite called the heavy Yaminim. Auntie, so on Henny Yara was smart. One call of your abortion. No more head or hand. Powerful message. It's I'll catch an uncle. Uncle can't tell him that I'm not Elijah on your minion pan. What's that? Uncle catch on him. I'm not any day. No sounds 2 and call for 50. The one call Elijah. No. O do Elijah na sami da sa ami Elijah mi yo nyame nyimpa ampa mo jamfi suru me den on ba show hon o ampa o jamfi suru ye den o ba show hon wo yi kire de mami pa chan de sa nanana ka sampo hu ni de on nyame nyimpa bi wo ha wo fa Elijah enti soro kwa ne chan na nka wo ka bi sa ne sentre o yara nka nyame be ya kire sa dam no otida abadi ntine se be dada enya wa shada wo do ka sha bibi ma wo wi afiri nyame na wo wi a na moya anyim kan oya homokaka simpo yin de Kwame wosuam wo bosuam ma kwa he me wi emusu ma ko bebre wo ba sha sa ba bia wo ba ye ba ko biara nyame nyimpa wo ho osofo babompa ada be biara osofo babompa sa ade no nya ntoye den mo ma osofo bem na oba den babompa mejanum menanum a wode wo mari dade mo ma yehu de ewiase ya TV ebiribi bosa obiara bofiri ase do atembu bi de homa he nana aritem mo hia me de edu wa hindi ni ba hyenya me nsa ona me de nkofuru bi fi de se wada hindi ni ka hye busum bi nsa na oba hindi ni ho ban oye no kwa omo wo ha sanda unana no dikan so de ka hye busum na sa besinda unto ho Second James forces us Mumanya Chimaya Rade, Naradu Sobayade. Yeah. David said, I have set the Lord before me. Or the rather this is Menyodo. And to find Yanko Panyade in see and Nido. Kwame, challenges in the Ohobe. Namam Soba, Pejawan in a day. Fashion Yami. Nabaya Dankan and Nanatsuwa him Gwim. Na you pay now, but Obia Barbaco to wa, na Kanyami shell, na Bompay, Obia and Orbon chain, Obia some to Orbon chain. Now, a Bossamana or a Bossaman, on a new Rayuana. Adam and Anano yet to cry a copy, baby boy, I hope my Osuru. Wabakan Sambe Guasu. Now, I hate in a bedding, some bow by, some bino, Sanya Dama, na kana maybe so there na tumi bi wo ho asenya me ne tum asa me de me ho ka sha awrade na sa awrade ne tumi ya ti da me tumi no me fa me ko Pentecost me fa Christ de mura na makra na agyenkwa na me ne kwa apam da me ne bananto mu nkwa na nyina all the days of my life na me so me bisa ne den to anya den onboa so help me Lord nti se awrade ne tum wa ma hona bi no botum wa aboa say rather sit down or dance one and over to West. Oh, now you're I assassin yet to Yahoo, you're a cadet. I hinted off in your meal. Not off in your men, if you're not a shop in this. You ran me. Come here, my father. Question Najuma, question, and to what Shamsa. No, what my head into me. After all, I appointed them a general manager. Question to what my head, where you met. And to say, hinting your meter. Now they are dying in Yadamahana, Yadamanyami. About to my car, sorry, daddy, what jetting one aquarium. What jetting one aquarium. What jetting one aquarium. But Sana, what was it? So Janet Jawa, 1 year day. What to me? Say it in Nuquara.
wɔrentum na wɔrankasa no bia ayɛ ho and friend of guy lukewarm baby atase na mom sɛ efa nyame si wanyi no edi nyame eka kye nyankopɔn dɛ me you to tell from bom obambom dɛ nyame mere kutu obusum biara ka ho Jesus. Shadrach, Meshach, Abednego. Wojirojefo no na no. Asam na wa kyo no hwan. Wo kyo me yehu. Amasa Yesu ye kwato bi dama. Ye tum ye gina de. Merito ahene wonyamim. I am a chief in the Lord. I am a king but in the Lord. Not a king. Obi wo hokwa kwa no nyamsum yi pa. Wodiri beda de pe. Na afi wa den afi nyamsam no ho nyamsom no ho. Na nyama kra na bia bi nti. Na afi wa dan wa konechi. And so, if I don't hear the book of some game, that's I tell Yami Nanasi. In the second heaven, and turn on Yabia. Yami and fry him for that. In here, the young wood, the young crab upon some game. Yami fry him. Now, Maya Daka saying that Yami flower on Mautu. Power. He gives you authority. My God. Authority. Nana, it's a Shadaz, the Beatis Sierra. A smarter one come from Biumra. What's Nana Siema from Co? Are we Hona? Eboko amampayin ba ukro mu ha so amampayin we hu a onye de kono onye den onwrem yeah ehu amampayin we akwa santime maka ya da wan ko tumfuna ne aseda oboa nti otumfu na amampayin hu na owotum otumfu no tumun dida nyame atonsa afran onye ya den onfini sada onye osoro fran onye ya ahindi no nti ahindi na wa wiasen oye nyame ne da we should give the same to God. Nana Impream ahindi ne nya bansere ahindi hwe mode de yen say ya hu ami bibia de nyimo tum bia de nyi sanyame kan gu fam grum ntum so na mom sa duru kan gu fam anyame botum amama so sa duru bi ba challenge wa onyame ne tum no botum amaya dan. Join us live on Facebook. Join us live. One can say kaya mistake na ya mistake mama kan chori de tum bia de nya ase tum bia mama shase ye moye de tum bia de nyi so asasi do ana asasi asa aka ho watum de what the benjamin na wonkwa enti so bi bada obaya bibia mo no da jonkwa na na da or bia usika obaya ina oya na sam fufurusa obaba ba kan sam fufura kiro obaba ba kan tro de oh ina ya no am there me kan tro de margin ti dem time do na ntuma ye nta asenti yanya bi fufuru anansi story na nyame sisa wajiwa na wajew ono oma na ba Christ oba wi ji hankwa assembly no do no so tetelestai o so waye den we say e wadam gigi wo ma na na mensuro manana no me yetwa na money na oyo suro o sanda what sanya we yi ba yo anya asasa baka anya nkungwa wobaku nkungwa na wo wanyim da ye nyamida enti sa nkungwa no hu da esum nyame na nkafa bibia amata wo ho a wanya wo hwe nyagedi wanyamim dina wanyamim e kasa wanyamim tane wanyamim so what the bottle na da ka che na nyame nti ore yeye yankopon adenanu na de bo wiase nana e preach day ana zi preaching ato na kizi ase me mfanto ho me mfanto so da okay o sana ma kanta mo nyame anyim de mere nkoto bibiara mere nsum bibiara obiara wa ba me nche se ma hifio se mi fio eba mama kan tro han de ahinja meridi de me man na ra me beji do hene kro na ra me de be hye nyame nsa e ma nyame ahia kro na ahia obiara owom meridi hene de se hu na menama na hu nyame pa do rokori ama wa re ba me hye se de bibi pra re ba asan wachi eba me preach mama testimony wasu am obi ba me nchen onyipa na oba no ma hu ne yei na me hu de onyipa na wa ba awkitan different intention na me kasa na honhom kan kron ka kire me de enyine mo mpa ba me na me start da me ne bo mpa ye bo mpa na du baby na me ka chende mo ba adu baby aron fan twin na for Christ e hwa na opagya anasa beautiful no accepted Christ immediately. That was the next day after my coronation. Now me can't change. I miss today. The man there I am, me. Me no go in my seda. Imagine printing what we did. One no quarrel. Na debia makawa sam no. Kwame baby am. Your traditional council. The same sisi. My hand was from my hand actually. I feel what me dance. They took me bompai.
nananom yɛhyia yɛ bɛgya asɛm a yɛbɔ mpae nananom yɛbɔ mpae yɛ bɛgya atra wo ho da hɔ ibɛgyina hɔ na bɛka asɛm a ɔnyɛ nokware a wo ho da hɔ. Baby, I will be touch your radio. Nana Nasamakro, Nana Bompire, man. Nana Impream Otodo Awachi, Ekumfi Eyisam Odikro, Nana Bompire, man. Mediana, Nana Mamuritim, say, if I read the Christo, and I'm the country, yes, to Christo amount. Deaf and that will crown a wajim. Ain't an answer one point in a catch a young upon there. I did be a young quantity of what he did. Jesus. Young upon you, Amen. I feel me, your mind Ghana, say young upon us. Amen. Say, you're meeting him or Ghana, Baye. Amen. So you're meeting him who are my Yuma. Adina, Beja, Ghana. Yanim da Ghana. Oyo nyame wuta identity da asase ya da magana mai nyame ya sanso ya de shawonsa ma wadi siboja na hwegu wa Calvary no anto Ghana ho Awurade se ye nyimpanti sa ya afuma fa ya afum do chehe na menje he nkwa ngijem ma magana nkwa musum ma magana nkwa hawo yiye fi musum Awurade sa wati ohaw bi ana onumi bi ana do bi akafa bi abaka mai Ghana me jina si boja ni mari abiri me bi sa wo da ba Kristo ni tinim da Awurade toba my hand amen magana nyeye amen yerboto aba me yetati ni gano na so boja Awurade makrumpo nso fom da amen ma na ma bato ho na Ghana ni din sai amen so obi boni tinim power da bia wa sia biara wa boti mu power no onyankopon ma wugya no ko wakasa amen so what you say what about to come about accident or Ghana or Dawson we are bringing peja shawunsa media kwan na shawunsa ma wa de sibojano ongu Ghana kwan na do awurade de sibojano me pritiku Ghana kwan na do awurade ma wa de sibojano anto ya ho anto ya kwa do awurade accident akwan hia biara ọ̀dà bọ̀nsám ọ̀sán fún àṣìṣe ẹ̀tí ẹ̀ Ghana sọ̀yà àbùfra sọ̀yà òpèyìn ẹ̀wì àbírí rẹ̀ ẹ̀wì àkópọ̀ náà tóbi máa hẹ̀ ẹ̀wì àdé tóbi máa hẹ̀ mà Ghana ọ̀nyà woman mà Ghana ẹ̀nyà ọmọ yà wọ́n yẹ ṣìrán mà Ghana ẹ̀nyà Ghana dẹ̀dẹ̀ biara yẹ ṣìyà mà dẹ̀dẹ̀ ni yẹ ṣìyà mi dẹ̀dẹ̀ ẹ̀nyìmìyà máa ṣe òdi ẹ̀nyìmìyà ọ̀sẹ̀ náà àwọn náà yẹ sáwọ́ àyẹ òbí ntumi yẹ àwọn ẹ̀nṣẹ́ òbí ntumi ṣìrá nyàmí nṣẹ́ ọ̀man Ghana ọ̀nṣẹ́ mpanyinfa wọ́n mi nyinara ọ̀nṣẹ́ mmọ̀fra wọ́n nyinara sọ bí I na dwene da o mama Ghana nkwado a onyame prempren sakana dwen amen sakana dwen ma de nyina anyimu a no wie heye wo ba Christ ni diminti amen amen Nana Impream Otodo Awachi Nana ebenya wo contact se pede di tugwada come ohene bi botumu afra na ama na dwen kire ohene bi botumu afra de na asama to wenyim na akamfo Yesu Kristo zaman come me contact 024 38 65 858 024 38 65 858 God bless you. God bless you, Nana.